wa burijo irakari FDC muri gisho rigerezeho koga muno kugero kiri ayongera ayihangera mu program eji no mu amon and tumwakira ugundo muno. Then of course Emmanuel Kyeshe akayijaha nabaka bayine bitabo binyike ibi nahandika munonga atyo enshonga zizikaza nkuru na hati twashibiro ku mutungo gundo muno rwa kabiri muno twanditsa kutakoringa ebintu birumo obushubuzi birumo okurisa birumo kuhinga birumo politics na government na development strategy Kyeshe uruizi naba ari first na walada kushoye mamwetanye siga hati almost nanda kuba permanent member Okubiri nka analyst. Ladies and gentlemen, omujenyi nwe naza kumugisha abanze kutuyanjura turamutyeho then turaheze tubone kugaruka mu video. Professor twakushemera bari kuja Sky TV. Yes. Kansaba program mu Paulo abaturutirize n'abatureba mwena nimbaza no kutomishogo kubaramusya ntumusibire kurungi amazina nirakani Bertram namanya ndiyo mutendeki omwitendekere rya Bishop Stuart University kandi omwegesa orukwegesa economics ebyo bushobozi ebyembarira ebyentunguka is what I teach at Bishop Stuart University. Yeah, ni mwana wa kureba flyer. Yes. Akaja ati ogo nashomesi economics naje mwana ningo mweje. Mweje. Okay. Kuno mwana wisho. Nababero mweje atakirwa. So nechabazuma ndio mutendeki ndi economist. I'm an economist by profession. In a bachelor's in a master's. Kandi ndio nikora na degree ya kasha traineeship PhD in economics. So I'm an economist by profession. I'm a teacher, I'm a lecturer. Is what I am. Candidate wa. Kandi nduga Mitoma district neza rwa Mitoma. Aha. Hata kirungi nijagamba ko munyamitoma tenaga kanagamba nka lecturer wa economics. Nijagamba. So amon twakushemera ugundo murundi bari kwira. Wabara munonga moderator. Basabona banyaba abakutureba n'abaturukereza musibere kurungi amazina nkaburijo ayisigo mwamona rubarema nzaro ya karamura n'ingoma kabura town council Rwampara East Rwampara district kandi proud supporter member wakachiko obubchiko obshatu bw'ekibina FDC kandi kantu arokusima kwanje ali abona babiri bakundeba mu program nkureba nko kunakunda konkati I can see with a smile aburinya sigaka kushekera kandi rero kumangu kunaza kukigaruka muri mbazana kwa tantamisho but now I can't so mwebare mnonga bashabire ngargo mu mberejo I think this time I will be more better than this. Really yoshemeye kwihayo ukwitisa ikintu cyo nomo kandi no muri yemanzi really share huri nguke tomushinje umuceceza no No particular. no avoid ngokweta isa ningano yakana particularly you see bareke bwana Paul no manya abanyankore binefumu ngo barwanire batane wagaruze n'Rwanda yo So mwana babeka nije ni tortaro ati ni uri kuri tortaro because nyisiga ngamnywano wanje kutukushobora we shake hands abakutura n'abaturikirije we shake hands umurebo wa Sky no we shake hands we chat ebya program actually ekirungi cyitwa bariyate panwa nibisigaro. Okay, tinyanje and nyomurebo wa Sky nwantereresemo akantera we nasheko mu yukuri in fact yajyati yesiga anyway manurikishe yesiga tikamujuma nawe nachuma takushemera shogundi murundi Manuel nashimira moderator witu okunyita mu murundi kwijaha na nyugumu rwanyu bakabiri kuza Garka TV abaturikize n'abakutureba n'abaramutse kandi amazina y'abanyita manurikishe ndigashe ndi muri Samuhingi none ngo ndakongera na ka peasant ubona abantu bagira ngo tuzanta kushara ko ngo peasant
unganya jingo yetera pisanti umuntu okusiba omushwa ndisize n'omushana n'enjura nabwo ikintu kyona kikashanga kikantera karara kiro ni inkumire ente zanjye kiza kama mate hakaja ondije umuntu akapfa mu ebbeyi yarampereza kandi kagitwara okwebona okay, we shall come to that. Okay, fine. And Yenchakare, Bob Wine na Asia, atari mu Eihanga. Bob Wine is coming. Nagira ngo nanda miliyoni mu y'abantu kumuha airports kumutanga I don't know. Bane mutwara mu State House, bane mutwara Kasangati, I don't know. Konkana nda 1 million match. Na reba reactions nyingi ya social media platforms. Bamugira nkwara ari yo kurundana miliyoni mu y'abantu kumwebembera ate mu mwana we ate mu mukazi ate babarumuna babe no babanza de n'abantu tubone kumukorata abanyegani mutumurumere then Nyenchakare nsubiro rukiko rwa FDC ejyana jana nkumbi ati wo tata iriho FDC yogamba hekutura tubakukinga FDC yanajana nkumbi etari egiye abamona yanajana nkumbi yanajana nkumbi niya takoragana na rukwago guno muntu waza kubira mwine ho factor guno muntu wakatongogo nabo cyo FDC urukiko rwa yose tegereze n'urwanye Nyenchakare icyo twenda kumanya oba urukiko runduza kubaho yes or no two nduza ku abakuza kukiko mu rukiko runba mbeja kutunga turn up yes or no amahure ndaza kufocusinga ngahe entebe ninga najana nkumbi ninga venue na amuri ataratwari FDC Nyenchakare amahure ngaza kuzangaye omusingeri izoba bamwakira omuri Kasese omunyakire itwantegateka ngo ni twensubira Kasese abanyakasese timanya kuyariampa Eric yanaza kutugambe kwa basi batabanyakaze mwe barekora umuntu gwambushime kora today omuyangara but amon quick one but nyizigata kiyanje nyisiga twakwakira beja sky natwana mu gihugu kubashimero nanye bapanelist bagenzi banje ndabugeza rwiya yica amon akakoze si cyo kureberaho atarakinyetse radio akajya tumuntu orugamba nke nabari ngumuceceze nibasa kuri zina ryo kumwita mwita umuceceze bakidinse unyisiga no umuceceze nyisiga tinka mwita umuceceze no nasimwe no kukiza dala time was very sick atakana gambiro ko akata kureba naje ikindi kakunzere anatu atabuno kakunzere ngo ko yanjura yere gumuntu ko yashuza n'inshongaza I like the way introduce yourself kako yanjura tukakufuza ino kwa kutandukana tanduka kare now amon akwikwana Nyenchakare FDC n'urukiko tingimanyo bamukino kutsindika no kukwamani ninga mucwire mwakora ibyanyu numuza kubareka mbakora ibyabo urukiko rwa Nyenchakare n'urusubira muke quick one ngoko wakigamba one ereza court ya dismissing the funny case abahagizi ba Nanda bayeko bagine na roya wa Nanda and in fact one ombahagizi ba Nanda rom akari PA wa roya wa Nanda batabariza FDC batabariza Western Samriat batabariza Nandara Nathan honorable ba shabangu delegates conference special delegates conference ya East America tonge 2019 bajemereza kuba ikiro mu koti niyo ba shabangu ababu mutabarize tibo bagesere so twantu bashaba twikeza ngo mushango gwatsinga konkamwete chairman. It was a Friday. On a sad note, court bagiteka hearing bagiteka Monday. Kutwa ikiro mu court I was there myself. Ndagambira. Baragira ngo umuramiza yangu no chairman tubamutabarizo mu kese gitagizereki tarumu. So twetaga baro yabandi roya w'ikibina ahandikirwe Nanda Lebaro ogwenero ya mobilizer we wa Jerma Abdul Katuntu niyo bugweri roya wa nanka mobilizer we niwe chairman wa bugweri umwami Julius Garsonga
then ndijo wabiratabariza kari PA wa Julius Garsonga bakumweta ntale mwene kirungi kote bajangwa ebiro bino ntiza kubasharira so rizobo muramuze Esther nambayo omushango yago dismissinga akugira ngo the event was overtaken cause Monday itu kuba yabuze chairman tarum banya ngo chairman atesirwe urukiko rwitu rwayembera rugire ki rugumize so meaning ngo murebe no muhurikiza wa Sky TV na Radio 5 omazi wa FDC urukiko rwa South America tonge 2019 resolution zarwe ziri binding coming to this actually turwanye ncyakare ni aho tukore nkora yitu if we have a meeting say like on Friday which is 6th delegates to report on 5th so tomorrow under normal situation delegates bakabire baku reporting tomorrow is reporting but again nyenchakare harukote no maybe akote na bitu bakuri discussing amanunga bitakabire disposal of chairman wechibina umurongo ambassador wasabirwa atwiro mu court chairman wa electoral commission honorable Boniface Toterabuka abuko yete chatali ura abuko yete chatali aketa urukiko rwa delegates conference atko ya 28 ya constitution ya FDC yintwire ko bashomera negamba party offices ezo kugambaho negamba office of the chairperson and there shall be the chairperson and 4 vice chairpersons of the party the chairperson shall convene and chair the national delegates conference and the national council so chairman wa electoral commission tutakweta rukiko so it will be next members inambe kwemalira tu signingira affidavits kote jonezo mkote ne hearing yene yanyenchakare omutwe towers abari kampara nemirira none basakko nabo behurire itwa bararara atiro obuntu basakta kwata buyire because nabwe no manyentambura ya haterime ebirumera bingi note nakuzarukuto na wargar kuto ubundo wakora wagamba nyesigaye yakwato kuyakunda so no basaktina kuzarukuto echo so nyenchakare koti yayemereza there would be delegates conference or there would be delegates meeting on like 2 grounds one or wesere to war wesere ezeshakiri nka amoni okuna kugankara munywani wanje mutano muja tuza TV tuza program ya TV but Abaho yeselecishe yeta professor yeta nyesigana amoni so ngandi panelist nimbasa kwanya pia ringire mirundi mingi but I am not the moderator so constitution kwere kugira ngo chairman wakwete nchiko akazitsi chairman wa electoral commission ogwe no gukora ubururu yamara kwisoburo bwawa ajya chairman amurede yetabantu on condition na condition ya kabiri ezenchiko not siyazo nubagihereza 40 days actually the meetings and notices the national delegates conference shall require 3 months notice but special delegates conference shall require 1 month notice eyatoterebuke yeyisiri nebiro makumyana tihine nombi yafaye kubugana so hatuno yangu byona mitsi byona nakavi anyway. So the delegates conference and the members actually what I was telling people and the members whatever situation it must be I'm still a serving leader and there are others abubatakesere because I have not seen my invitation as a leader because no bakuza kuronda in case no na bakwasire position yanje ya secretary for works hona niyo rashime kwano hona niye ndamhandingi over so ni mhandingi over when voted out of office so you mean tubabetsere kandati you to ngo yisire arabiro umuntu kuti yayeta kandi yatweta anyway so na delegates kuma abayisire n'abanyakare and Amon is always available kutereza updates kurgo wabo timanyoba muhere ibintu by'umabene mu Rwanda nka FDC
timanyo bamuheru ekyo nkyo kyabikigenda of course na Bible nekigamba omuyube mwe mukaga abana baranga bakaba kwesima bakuzanira mukama na stane yabejo so yaba mukama yabuza stane nkano rugaye ngo musiyanye no kugizengera so aba bazengereze ntireka nabo bazengereze yabugati senda tapinga events anyencha kare biyare umwe abantu barabatomba fronting kugira ngo batunge one main candidate opponent wa President Museveni ni Dr. Besigye no Westin Kyagulanyi so kubashyira hagati imbagana bareba ngo yabambika n'ibyo bitakiri so they are part now so nicyo kikoretera kugira ngo hati Bobo Wine kanyensha kare arijya habirari koza yari yo kwijana rizoba n'ubundi kunkana basa kuchikora tomorrow ngo aije ahindure cameras zona zikuronda bari ya that 1 million match million y'abantu attention agite ahindure cameras zentebe itorikiko rwana jana abantu itorikiko rwana jana nkundi tu nore twoserentura ano ba 19 August 19 September bakabetse urukiko habaho ndijo delegates conference hato nohora ubaza kugira urundi twashemeye ku rwete you see that a lot of kavuyo that current sabira munonga FDC because that nzaguma tutyo na nyencha gena zakubaho ikindi uzakuba yaho nohora ngo barangira karuru ka FDC ukarangirira taruwe so we should really our politicians esharatu zindi cyo FDC. So professor tutaka kutuirumbia tubya only that clarification any comment on this clarification kachakaroho tomorrow is not the meeting is reporting for delegates for me the meeting is on 6th on okay. if at all koti ya rwitiriza kubo rukabira rwa Friday inanka temporary injection ya tomorrow is the hearing is tomorrow. I mean, I said if court allows it. That one. So professor, I thought have you been following this event? No, following it. Following anko Uganda wena konka ekinkwenda kushaba obano wa FDC obano wa kibina cyobono wa nupu mumengo tuna turi mu Uganda kandi Uganda yitu tuna tugira ki mutugikunda so byone turabe tukora tureko muturiyo mateka kandi utakashisha tukashishira ihanga ryitu nico nakwasagama no kwabura abari batureba n'abaturikiriza ihanga ryitu twe n'abantu turi abanya Uganda turukore turutungure hano iri politician tuzajya ngo bino following akakavuyo nukoreka ki ahari nyencha kare ibi nibya ati na history but nyencha kare ibyo no twaranka politics ukuzara ati the state of our politics zetu za nyencha kare targamaze nyencha kare urwakana konga nyencha kare muri nyankore politics zeitezi ni mpuranye n'ubusasi bw'indi myuga abo kanyirga bigenderwa by'abantu bizagenderwa kimwe ni ukunguzana lakini hati kuko yeba kuko FDC yatandikiye na Dr. Besigye nuko kugenda batungo ba factions ubu na hati na nupu no ronda objective ibura azeki nyowe tingora muna wabaye n'abakesini ngijya batandwa kugira ngo babayitanya gusa abuko cyukuretera bakwitanya gusa cyoza mfumo kizini mwene cyukuretera bakwitanya gusa n'abantu kwiyendeza kurgaji hanga rukwenda bagaza bati bakwenda abuko bumuntu na ngo abin ngo yabawe besi rather Mayor, road mayor. Na ngo abin yamanywa no matter whether Uganda has gotten some service, no. Kyagulanyi kijimwe nandra mafabi kijimwe mwino nyene shuruti abantu target ne hariya ibakwenda so okweba kwanje necyo kandi ngumurukore imburanye n'ubusazi bwihanga yite abo opposition
nyundi wa movement opposition mbere ni gikundu ya unetu checking ko hati ya kuri ndu tene checking oragaje ni checking Beyizire ku checking hata ne checking ne chinjira no kwecengera ati ecyoreka abo banyowereka rengani manyangu opposition tero ngeri kwa kanisa president Museveni ngo mundu ngeri gumangu eronge kutegatega ngo harumu ebiye kureba bitashyikire bishimirira umunya-Uganda ngo abitunge abahora government abahora government mwene ngo kai point yabo yibaro oreba ngo cyo cyugenderwa cyabo ari genderero cyabo ninanye twari bene je niyo wale yanjye yinyine mbere y'ukwisha nja kushaka producer ampe break yedakika nkisha tuzonka utaratsiyamke no murama gwitu gwerizo no Orikucwamu ebbeyi y'ikintu kindi kutunda kurugo musoro gwanjye kurugo munte yanjye yinakama kurugo muduka yanjye no Orikucwamu ebbeyi deni amahanga Orikucwamu ebbeyi go ngatwaza gata kandi utari bwana utegekwa abarukugura n'abakuguza deni tumye Uganda wacu mukumugabo ni njantambe ubwo munugo ningwiho mujike nguntu wanzo responsible awegisho Romi's wine actually mukutamusente mu gigisho kandi with time tuja kuba ntu unveiling a product age mu gigisho next week tuja kuba unveiling a product age aba Romi's wine mwe bari kutasente mu Okubiri nicyo twamendombekere igisho ngo rebe ngo atamusente zawe tuzuru kushara and thank God muhatanka kureba ngwaha watahaka sente ruyare ngaragamo producer pa mu that's 3 minutes to get yam cyeno mara magwitu gwecyo Sky TV irakari abantu Mugwisha mureguza okyajukira ntiro mizi wayini wa 10 atogwaga cheke birabo bya Christmas ono tuwulira kyala romizi kagutunda wangisebo wagude dambintu abalaba kwa mbuji romizi wayini kunusu 10 agabude ne Christmas kantu ne romizi yekka si yadiza n'abantu ange ku Christmas nywa bunywiro mizi wayini kusingi 10 akasanikira ne sticker obiteke mu basa owandikako amanyago ne namba z'essimu ogitwale awali agent wa romizi oba emotoka ezimutambuza osobola kwetaba mukalu lwako kwewangulira solar panel enkofiira pikipiki t-shirt egaali n'ebirabo ebirala bingi romizi 10 awetuwangula Sibe ni ora mukaganyo weni we sande zakushoma ya mawe ujandari Water please. Can I pay with Momo? No. Ha. Hey, can I pay with Momo? Ha. Here's our merchant code. Oh, very good. 7 mega? 20. Can I pay with Momo? Unfortunately, no. Ha. Baby, let's go. When paying with MTN Momo comes with more benefits for everyone, it just doesn't make sense not to have it. Hello, I've come for rent. Can I pay with Momo? Ha. Yes, you can. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#.
irakari abantu TV irakari abantu gutye mukumuruka cyako and indeed ngo kunabaraganisa Emmanuel Kishe umurisa rangano by the way kandi umushomi by'ubushubuzi in fact akashoma development studies as a course wide bakaba kugitegereza course units zayenze basa kuhindura ikindi kintu wazda umuto notungo because nanyinga kagishoma konkabo kwa ni mamu niyeshikire so nabo icyo kuyarigire kureta issue ye ekirunjariya neja kutugambira facts ya presenting in public minister webyo burisa no buhingi honorable Franka tumebaze yamugarkamo ogarkamo kwa Franka ngo turatandikireho kureba issues Franka tumebaza kwese mu response nizo ziratuyambe okuganira tukareba kiganire iki aha byo bushubuzu kugenda mu isho mu ihangomo nanishaho mu producer thereze trigger Jordan tugarye mu studios mbirira kufuta kweto mboita kwa mwana wanje munonga umushana mu mutema Emmanuel Kishe na Garshere nfamo twire orkwatwa humunonga hanshonga zabarisa Burkutayara district ya Kihura no ngukira kwereka ko kweto mboita kukushasha kwa barisa mbwe nashara munagira ntinanye abako basa kumpurura mbaheho ubutumwa buke bwo buhabuzi teino ine umurungu bagira ngo silver bullet solutions konka no concept tekateko kandi no kuhindura ntekateka yitu tukayena ngo turonde umugisho mu kizubu looking for an opportunity in a challenge or a problem hate kikira ko bateganisa narakutiteganisa nebbeyi yamate okugwa hate okugwa ebbeyi yamate murisa narashiki muri kweta farm gate price report yinyi no mbicweka byakazo cyuruhura na hand hora nambarra yari yahazabe na 5 ebbeyi ni nke munonga namazuma teni kero kumanyisa murisa abo kubisente zara kutamukurebera rente mbwene iki barkweta cost of production narishe sente za kuri ezo kumushoreza retengwe zo kuruga yagiguza konko bahabuzo bunyine nobu tureke kukindura ecyo kutongana na government te kituyire kiri ebbeyi yamate obutahamera hamwe government ne basa ebbeyi yo kugikwate gite hamwe ine kigambo cyo mukwito kutsibuka gitsibikira harevemwe obwa hatana ngaha nko government etakuta mu mukono ebbeyi yaza kutemba kuzobar 10 nkebereho nkweta kubasa kuta mu mukono ebbeyi yashume kaza hansi ebbeyi netegekwa katare kabaguzi n'abara kuguza twataka basa kutsibika ebbeyi munsasire kose kigambo cyo ngana mu kimanyo kutsibuka twataka basa kutsibika ebbeyi yebicori twataka kutsibuka ebbeyi yamate tuko basa kutsibuka ebbeyi ikintu cyona NRM government ekarete kibar kweta free economy ahemihendo yebintu eri kutegekwa obwingi bw'ikintu mu katare kibar kweta supply no bwetago bwacyo abakukenda no reba nebbeyi y'omwani nitegekwa akatare kensi yona tokwasa byo tunyona atsibike ebbeyi y'omwani narnagitaho arhamhanga gakore ebyo price controls konka hamuheru economy zabo nicyo mukureberana zitunga ebizu bya inflation nebindi haboko n'abantu baketa artificial intervention mbwe no bano ragire kitaro obushubuzi bushikire kukura kurigirira kwa katare kari organic growth mbwene kintu kana kuhabara barisa bagenzi banje ninyenda tutanike kugira ibiganiro ebyo kuronda embazi yebizu byitu twaki musasara yabari ba producer ate kibiganiro kandi minister kati kimusasira ati bincyo twataho amani so
egi kuno kugaruka mu kwa minister so Manuel iwukono raising ashongaki kandi egi ngaruka mu kano shoti nyone ni nkira y'uburi kimwe cyona kano ni programa zimagonga umbe minister nyoni programa zimagonga umbe minister gama timanya ningaho kushanga obuzubu mu nshobora ya minister gama niki cyo mutane ikikwasa kurenga umbe minister tugambe ninge cyataragambe icyo mutano ikiri umbe minister gama yewe wa minister gama ni ha akambo kwa nyine abandisi ni ngamba ni ntinda ni shasha aha bibi yamategeye yagamba yabire inyabina natandukuna kandi ahora zubina natanu zitwa tugamba twatarshongo nguneza mahobwa twatiriwa kumwe nashyo bagaheyo bagatandunana twatuje mu yebuga ibiri kuna mbaga kusya ibirabuna batujya ngo amatutu tugashaza tezeza ndi yema tumama mudere ya tuna kimi banya tugateye arunana ukonka na hata buna kimwe twagashara twagatadusha abuna bisha twagashara bagatadutta hata umuntu nabeye ni nsindira nawe abenye bajya ngo tutonze matijeti nabo kura tutonze muno twazi mishtonze so nyegi ekimgamba ya minister n'ibintu bibi ejyo kubanza kwa ati government teyine mu mukono umbeyi ukutaha ebbeyi nari gusibwa kuya ngidiga mu cyagose ndira ntinga gambe yuko ibirokiki ijo na eguri bigura mu nda bwa kwifita mumoga wantu babirkanze sabuni n'umunyu tumukubishwa babirkanze government ninga mwenze mwemera kashaho kayemereze ikintu kimwe cya kabiri government nebasa kutatsibuka ungane basa kutaho buryo nebasa kutareta mu hogo koma kungane basa kwagira uko yakumirire ibyo ntenari kindi cyo kwenda kukumira mu manyu abo haro policies ito tutufangwe ebbeyi bagitsibikyaho ito abanyesha tufangu tunyo obujunanizwa tunyo bugabi gukuramusa ntwaza kwigezana nawe tuzinashinga ibiri konka turamuyize tukire nawo iyo omushubuzi sistema hona yemerera amajuritu twemeraho otinyine kizibunangana cy'urukundo teramatega ganyu gogurarizi tune twine cy'utorera amatega gogurarizi so government eine omukono gukutaho policy ekagiti ahabwa mate narabo bya abarisha kwenda ngo nabo bagire ubugabe hakintu cyabo iwe processor amateno za gayiha cooperatives z'abarisa dera barisa barera amatega bagate cooperatives then cooperatives zemereho kuramuzana iwe hati kimuhabiye kurebera amateno bagagera bati no kubikikira gishita nabo government inorsa ukikora njobe kuteraho parliament ntutare legislators kutaho eberejo kutaho policies itagaja ati government ikini kashi government ya beta kigizere yagera ngo government yenerondera barisa obutari government kwera betine mana kugira ngo ebeye ekomaha nare komahariya yes ni nkirizana nawe munonga ngo economy yitu c'est free economy bakari pricing trade nare by'ubushubuzi bakavuye kwa byazungu n'abana konga okuhereza abantu obugabe bwo kushubura tiye kumanisa government termu apana government nayo kumanireba waza kushaka izo ndisho niko kwa kugira abana bakazi mu check mpira hakaba uri free o ino software mpira gutoze konga tenyeza gutera ndisho cyukuru yes so happy ko kutera cyukuru no kushaka iwando tere nyanda naro kure tere nyanda wando konka nangona basara kweteba goro bagibati konka enkokora konka okutera ndishe enkokora nare cyukuru no nga hati ya kigamba ki atkandi kuko gutukikashiringi bina tumanya ngo mbabasa kubaza ya cost of production nare zitukutamukuya kama yate mwamata
mbese tutwaza ahansi ya cost of production hati bayone benkareginga kandi ushiki ngo economy ya Uganda bajya ngo yemerere ahabingi no burisi la backbone economic backbone ya Uganda no bwingi no agatwo mugongo kiyanga mbere ati agatwo mugongo abagenda is Uganda economy going to stand neje kumenyereye hati nje bine kwimjira wajya mwatucurikiza mbere ati minister kagamba na ihabi yanyira ngamba ngajya bambi kanihani ntubasa tuta kugira ngo economy y'ihanga yemerera muri isa n'umuhingi konka umurisa n'umuhingi bakutuma mworo kherere mu Uganda no muhimba risa n'umuhingi ore mu gukora guso mwana we no muhimba risa n'umuhingi ore mu gushomesa mwana we no muhimba risa n'umuhingi kandi ubu economy ya Uganda ntiyemereye igani imagine endase y'ihanga yemerera ari ugo muntu kongo go muntu no kutereye ngo hata y'ihanga nije kwemerera bari n'ibintu byo modernizing agriculture kasha agriculture no modernizing bata yabita kwasa gukora amago Paul Nyondi living example ngazombanga nashaba yoruni wamategebe yashingiye kunacyo with all hopes muniza kushashura amata bambere kushashura esentezo omwaka kugera amateganya bina bingi bo hatkumbere nakaba amategeko agashara bagatashingiye hati niza kushashura esentezo mbeshingirente intense tunde itagandu tunde nkore avuga kandi yo banki kitegura kutumenya nambaye ni kibetu ine empaka umuntu muyangira tugamba PDM hagira umuntu wagize ati nanye ngenda PDM ngo nguyo tubugenda ntabunge tabugenda ngo ni yabo ndomoro n'uyuta ngo mworo nogo rukorenda yo ngote ni natasi na ainente yemwe nakamama teje aganyo aine ndunde ye yotoke na tema mu kitoke icyo kujyata ngugu n'umuntu ndote ni banje ngwe kashe mtungi oyini banje abo banyo for instance kanye uko cyukorero ninge maramati kongese ndizingu ihomati tigura mbazi gwente gukoga ne wikikatunguza guze ngumo mu banje hata mwenyo norye okusasubano nyoraje marata zangigana konge embazi ne sente na myonyo nebire bingwendo muka namushara abakozi ne yenda imtwaro makumukaga eyindi yamata hati ndimu omwibanje mbweni nyowe no gomoro oruku yakonga kesa oshimira kwikanje gono so rato no yibuzo mu Rwanda no hati ngani ni omuku tsinda kwanyiga hati business ni idoto ya twine ikiturwasa kora nka bank zishaba ezubeta nanga business projections nyine mbere ninge martigana nintunga miliyoni 2 mbweni nyina mupiterita 200 mfite miliyoni 4 kumukumva miliyoni 30 ninza kushashura rumezi gati ezo nzo projections kongo muri satawasa kuskora kungu wanyine leta igana nyine miliyoni 2 ungitse leta 200 nintunga mtwaro nkaga can you imagine so ati ekinyonjo nabere nyaho yes njora ni nyaho kugira ntapana government itira umukono so minister wabona gambe byarigamba ni nkirizana nawe orubaju ukurundi njira ntinga kongakiro ncyamini ajatu mu mpobwingi mbwinizo tuyentobwe tukumakansa tuja kutegereza ubwenjo now ningira kushana tukarcho wa professor now banyuma ya problem statement ko professor economics nzigira ngwenje ebyo bushuzi ebitarakwataho nenga bitakure namisho bintu bigamba ki ngweno enshongeji neshonga nkuru munonga no huru kucoma katareke bintu omuramu agwerizo bagubonire munonga orukumuturutario orukumuturtekaryoha echo kubanza akatare nikimanyisa ki akatare no mwayi gutushangamu abakugura n'abakuguza so maya guna wano shangamu abakugura n'abaguza then tuzagweta akatare abakushomaje biburu no manyo byesi yashanga abantu mu cyaki bakugura abandi baguza
muri babone sente abana baherezayo akajya teju yaranga mu gihindure ki akatare mu gihindure akatare hazo umukatarako ntunda kumanya Orikucwamu umuhendo gw'ebintu Nooha konko mukatarako harimo ekitweta abazani harimo abazani babiri abariki haza abazani abo nabatweta buyers abaguzi na sellers ingashi abakugura n'abakuguza nibo bazani abarivereki omukatarako kunko yamisa echo kureba echo mwami Emmanuel yatwereza omupira kuba kwano bazana ushanga mani ukora benezana na Arsenal zona nzena ngusingi so ati omuguzi we nana nangu akirize kigenderwa cyeyi echo kuba echo kusatisfy nga his satisfaction ingashi okweyigusa kuna benaza gure sati najigura najijwara yampika nashemererwa nanaza kugura echo kunywa nakigura nanyo niguta ate ibintu bigenderwa by'umuguzi konka tuwor kuguza wona enda kureba nanaguze ikintu hamuzinga mwe n'amagobago nakora amagoba mingi ninga amagoba make so hata abantu abo bantu ba compete ndimana barwana omuguzi narwana sa okugira ki orikugura so buri munani nango akirize kigenderwa cyeye icyo nicyo tweta akatare konko mu ryaka katare kuba bari yo mu kishayi ari tweta government no byatire free economy netekwa kureka ngo abazana aba bazanaje yo negumeri nka watchdog negumeri ya Rubaju orazane kubi ne muha red card konke koko no basa kweteba igo no basa kweteba it is up to you osharebe no wayetera gora nambwe no omuriye gi discussion nsa kureba hapi n'abarisa bakwetera gora bonga yes ntiza kureba bitara mu refu bitara mu refu muno basa kwetera utebe gora ngweno ati tune habanda bakubeta barayinismen hati barayinismen na turashange hariho NGOs nizirebuza imihendo ekitemba ziterorwari civil society organizations ekanisa zitahamungu bantu mwe mihendo kayagiraki kayatemba hatezo mwenu ate niho omuzana hikutyo tureba mupiro so okudetermininga ebbeyi y'ekintu nayo akatarako kaza gukora kurungi tukamangwa akatare kakora kurungi nikatekwa kuba kinengenderwaho ningashe tweta laws that governs that market haza laws ezo zigoverninga that market into the laws of demand and what and supply so kokushanga ngwebbeyi y'ebintu erya higuru demand neza kuchendera washanga ngo ebbeyi y'ebintu erya higuru supply yo neza kweyongera ebbeyi yashuma supply geki echendere hapo ebbeyi rya higuru so abakubona bateke ibintu mu katani bakuchendeza kuba tubaganyirwamo ngwe ntatezo agamani go nagakubwabwa nagabaguza agabakugura nabaguza gabugana when those forces of demand and supply interact is determining is to create ebbeyi through the forces of demand and what and supply na tware kintu cyanje mu katare na Emmanuel yatwe kintu cyo mu katare na mtayi wanje amune yatwe kintu cyo mu katare twena twatwe kintu cyukushana inkweze cyukureba cyamati twena twatwa amatu mu katare konka twashanga twagatora mu katare Paulo nuwari umuwenka kugira ki okuzagagura eco kimanyisa ngo Paulo naza kujya ati ninza koheza shiringi igani kandi mwena muri bingi so orabe ai na kamero naza kujya ati igana zimpeze ngireke impeze akasente kanye ngende so ego n'umundu no muringo kora yanjye haro amon kora yange haro amon nza kuzo amon so no muringo gumwe ogo kubasa kudeterminingira muri ebbeyi market forces of demand and what and supply konka ko twagambire akatara kukaza kujya nkakore kurungi nkategwa kuba kine engenderwaho ebyo byona kubikurema government yarengwa abantu bazana kubi omo muri y'abantu bagamba yazana kubi government te kunama yareba ngo orukugura wenkana abantu mwabaguza abaturikizara bakutureba aho bwo kushanga umuntu yo nogura konka oriyo naguza niwo wamubera unfair
omuntu agende ate ngo twagambira atekamo ibintu byingi natekamo umubazi go kurebera amatungo natekamo buri kimwe cyona hatogoro iyo nayizagura ati nakweza shiringi 2 hati ncwanci masa ngwiwo uri kugura umwe tuwakora kurungi munonga wa munyizi yogo yo nayiza kukwereza kasenti hati no wakora kubi so government ko kurebya yanga etahamu etekaho umuhendo gw'ebintu ebitkweta maximum and minimum price legislation policy price ceiling and English price floor hati tekaho umuhendo konkantu natwetegereze ahabwaki kuko mutayi wanje yanagira arikweto muitamati hati no kushanga amateno garikazo uko munda umuntu okokwe hariyo owishe mwe yajangu nguni pizanta tori pizanta akwa pizanta nkafuka ubwo ati orfama ati ori muhinye orfama mwe ni tokabasa kwa pizanta akwa pizanta nogo kugira ate yakuya bana minister kamugaruka umutori gabana minister kamugaruka babona ba pizanta none ngogo nufama tukamwita principal farm yes konkato ryo owa hansi inyesiga inyesiga kwero wena na ukata kwasa kwa pizza konka ekikugezaho gamaneki omuhingi ya ningasho murisa ainenteze 5 yakamama tegeye bamuheza shiringi nabwo akinze bashiringi bene kwa kumaraga kama noza ukutana nagambira ya forces of demand and what hari yabo bantu abayo bazo mu cyaro bwihayo aza ko kumaragihayo uko mu cyaro bavuga bugari bwabo n'amapicho bagihayo oshanga batine access kugira ngo bagareto mu town mbara ningasho mu town ezinde za Masaka na nahandi na Kampala ate cyo kireta ngo ugukora giye nazagashe mu ka trading center karoho hihi kana noriyo mukama w'ekintu ubwo muri isa ningo muhingi tayine capacity yo kubikaga amate kugira ngo amare hebiro 2 perishability ayo nage yo ngataka shishikara so hati kimureta kugira ngo nanamenti nyine shiringi 3 kandi haro nabona bandi hari ayirukanga kamenage haho gatakafa gakirya ako kwa matega wagarinzaho nahagira katonya mungagera ki ngafa kano henero oruzingire kintu cyane so hatuye nayizagiye kweza kabeya kuyakwereza agatora gateko mu ka trading center ako mutugwe na mangu toine ho gateka nkakora nabagamita amabazana babiri igoro yo noguza we nagura kandi uyu mayine kigenderwa cyeye ekito twesire twine economic system zishatu haro capitalism yo kushanga umuntu takwinire mbabazi zone abo kubarya hakeye nyoni ifurira mukahi nimba ntakurunginta so tikumutwara takufayo kushanga iwe yakusera we yabone cyakwenda so hatogo nomu atakimagiya gateka hariya kako cyo kureza gateka rushere akigateka rushere arogo ine kakura nawe gatekaho hati no ndijo riza kagiya rushere akagareta mbara nawe naza kongera akabeya keye hata kigareta mbara haraba bine byakura zebihanga nabo bagatekomwe then haro rwakibikindi one ka business keye kake one ka fridge keye nawe naza kwijagagura hari yogo nawe atemesa akabeyi wechikopo cyo mwazi hati chikopo cyo mwazi gagabigari yarshingi ati leta ya material mu 2018 kuno mutawuni konko mu cyaro yarshingi bina sate cyo kuoreka ahabwa amate distance amatagarga owakishe manuera gate ashiringi bina baga nyumtawu no mwazi yankumibe akwa gine engendo mpango space ejyo mpango ejyo gap yone ejyo space yes yebare professor tuja kutyamche now amon timanya ninteka teka che yakucungura ebyo bushubuzo mu ihango ninteka teka kandi cyakabiro rukumindide ningumiza muri rukumo turuto muryo well one of the professors of Nigeria akaba akansoringa abeji over professions yajatroya yakora umushango naito umuntu omwe oba sentencinga nga life imprisonment
omushaho yakora omushango nayita omuntu omwe yakora nka kesi omu emergency omu irwariro akamuha operating akubi. Engineer nabasa kwita nka 20 ya rukuto ninga nk'ekizimbe. And those are good professional courses mweneze mukwirukira. Nka politician wiyashisha nayita bingi kesi no reference mbere nkurira nanka ya traffic police afira abantu around 71 in a week wenkuto zitukubandi na traffic rules batakuzigobera abo ni bingi in a week. Ijo butobere turiyaha obu mwana wanje yanyacuzinga nkagira ngo n'abacecezi n'ubundi ntakwenda kuduweringa tukatugamba ideologies, political party ideologies and how they live. The past regimes ezibanywana bitu bakuru batirira buri izuba bakajunjera. I even talked about it. Regime yo kitinisa omwami Field Marshal Idi Amin Dada almost every family kabebere ekitara obahati bikazayi on top of yebitara bine na cooperative bank na cooperatives nazo zikugira ki zigaruka zikababikira bakora imyano wanje yashimira gambo buffer stock. The stabilization strategy omurujimi yokitinso omwamamini tukatwine na tukubasa kutanka amashita gitugabura hanyuma y'imyaka 3 ko bagire kucekinga mu covid bashangana nebinankano nebikontinue bakabiguza no koma byomire bifumukire. So you see the problem we are in as a country. Bachishe nabanda barisanka abo binokura because kariyeri cooperative bank obunde kai kirere cooperative banks were dropped in 1994 towards constitutional to CA. Cooperative groups abanyankore kwetara naziya mpura kasigara ubugis cooperative union. So karere cooperative obundi mugumisirana mwikana ushangora member bajya nguburi member katukubumba bumbi. But na banke yo kuzamu zarayin tandikira haro abus ne ya England Shuma ruguraro KCB ne ya Kenya ito Kenya twine yo banka Shuma warga ke absa Amazon crossing oza Amazon oza Stanbic ne ya South Africa warga South Africa Amazon gwa centenary ejote ejiri ine bakama bayo nabo n'umukono muhango Shumo za ikutete ine na hikuruga guruko za Bank of Africa Shumo za DFCU garuko miso ga Central Market za DTB ezo banks zone twine nezaba heru yachi Eihanga gitu Uganda itwenti Eihanga tukastabilize ne tukutandikira nkai and ko kukigamba no banywana banje bajya ngo tugume tubahabure hora ngo angugo no opposition. So your government nkana bigambireho nabone ntakukira kukunda kwesa bigambo bugumire tuwabasabwe gese bagambira abanyeganda ngo twine free education iyo takumanya enrollment ya miliyoni 2 ya Amerika mushanju ntuzombizamu professor nabasa kunjura P1 haza mabana miliyoni 2 P7 nakore mitwaro nkakinana n'eshatu kamwabiri kamwe 15 bakaza nkai kambe joti insecurity ejo yakulema amarwaro nkagamba humpero kabanjum ngunaje ngo ni rufero and they are referrals ni rufero. I can authoritatively speak my mind because that was ezesha washroom with all the doctors are between no doctor was spine listen I'm coming I'm building my point was to my far doctor was spine vaccine kamarago and is a national referral. So tuwabasa by'option tuwabasa by'obwegesi tuwabasa byokuronda sente ombantu because nkamyono wanje kuyakigamba hati NRM in fact the fundamental change year lesser no kwereka ngo agriculture ni backbone ombigambo
n'urutizi rw'umugongo mbigamba konketa rwino because no bwakuba abunyine hazama abakura nkamuzayicishe ntacimana bwakuba hatashimira nawe ahamyakaye ayineho mwihere kugwi in case I get a problem ninga nanye no munte 20 nyisigaje ni mugabire tizona nguze ziwasanga umurugoro uzabye ati nyisiga mnywana wanje tuwareje natiko kwa yiri muki so your government anyuma y'imyaka 3 namushanjo etine mwereko go kuyamba abanya-Uganda ecyakutiyamba niki so urukumu fact naho mnywana wanje Franka yageze honorable cause one nabasana gambe cye nebyagambiri kanyencha kare ninga any other time urenka mukama wihangaje ngo barisa abanye nimbamanya amate mugongere cause bikabo and bitwire bikubo 1998 obu Uganda rumba Congo the then minister of defense sent was Jejo Dong something the army commander akazum parliament bambuza ngo megitu garati atukagariyo barracks the following morning second citizen ata megerko so emwe babaho tutibigamba biziro politics yatinguze ku discussing ngo muyinji because nimbasa kwanta kuhinga ahabwa basic reasons wonu kayinga wo binahinjire biyoboreka teri byantam ebindi byafu to that tune to my disappointment ngunaba bokurira bakwerangira ama TV n'ama radio twino mbasi koko gundi na gundi nubwo bukoko wa following bwabo base batera kwito mwata aho mbazi gwagwa nyinche kerito kahinga ho chindi ura nyinche kerito kahinga ho chindi aho mbazi gwagwa particularly so hati ntwa tukora soil fertility ninga ntwa tukushisha hata witu nkisingiro na party isingiro na rwampare kushembaye ngo ati wareta nko bushabwente ukabuta mu rutoki umujura no bubonera umushana rubura I mean so I imagine a point raising 2016 far back when we were in Rushere together with the Dr. Chiza Besije kana wekaletwa concern yo muhinji by then Rita was at 350 bishato na makumyaka so basewe n'abanyabaturize nabo turaye to mu kitibwa cyo kitese Emmanuel wako atente wagitaho mulisi wagitaho mwonyo wagitaho mubazi buri week wakamamati ngurita bishafite and noza kura mnywana wanje yatongana but they categorically said when we captured you Kampala in 1986 so you captured and we are under captivity no jotero na discussion wabukuja kana yojindo lete yawe wording but the word is still when we captured Kampala in 1986 so ati mwa capturing ngani angalion so you captured with intentions so you captured intentions in 1986 no it was not elections it was a capture and the capture is still existing when you captured the Kampala you captured the whole situation mwareta eche tubakora no kurango mwababo to abinji tubona bababoro so atise bajya ngo Emmanuel ngo muhinji tumutware nitwaro 50 ni ora umukaru kandi yatakwaji turagire ki because wanu ino mbazi ukamera amatega we ritaze 10 bakwashira inge mitwaro 50 ukwenda nkaga so wakuletera 50 nyinshi kare nabari save yakwa nakwiyo ryibanje okay tujja kutia so the government must play a hand a big role esimeriko ekuprayinga kurangwa abanya-Uganda nabo mu bintu bibine bagire kibashemererwamo as agriculture is the backbone of the country ebibi are forces of demand and supply yes nabasa ku tinyangire economically ntubasa kuzambati checks and balances must prevail over because in a government ezabiro nibyo bikabiruho but they could prevail
so aro question mpango yeba mnongamo aro question mpango nyesaye honorable tumwebaza ari ku raising amatenko ko government itakucwa mugaga 12 na 10 niko itakucwa mugaga kashiringe bene aboje mu jang government tekucwa muga ku bar 10 ko kagakizara na mu jang government kacwiremo yeba mnonga ideology ina ni right wing, extreme right wing ideology. The right wing ni manisa ngu uliomwe twena everyone plays a role involved in buriomwe bona nkibaretire bona bagigare bona bashome bona bakore ibintu so mu ideology ejo kija twagitana ho kaci nk'ikibintu especially mu family one nyendangu nkoreche ukache mwana Paulo n'abaturikize n'abakutereba Uganda bwa hati natukamama tegaru kwingana rutazi miliyoni biliyoni 3 n'imiparo 85 umwaka gona so hariyago ibicweka cyana harigana nzoro nkartazi biliyoni 2 n'imipara 5 na mushanju buri mwaka izo ntuzuguza itobarisa abicweka 20 tuzunywa zo kureba wamcheshano kamartigana no ya horti 10 nuzugumuka mweno agortuganywa so that izo biliyoni 2 sorry babaramnaga professor gerta yo mwaje nago baramutwaga agontugaguza agaga kushika professor kunuya itentagaguza so what will stay at home what remains at home ni miliyoni rakaga nimtwara 3 miliyoni 6 million 6 years then agugatsigaramuka tuganyu ngitu ahari yo bucweka cyanana buriya haruguru bunabagambiro bwa 2.5 billion liters 66% ubucweka nkaga na mukaga harigana niyo billion emwe no bucweka nkaga na mwenda buriya gari gutwaguza gari gutwaguza ubucweka billion emwe na million nkaga na mwenda agontugaguza gatari processed nitugaguza nko garga famu kitwongeraho umunonga no gafisa cyonga nje twongeraho ejo billion emwe no na million rkaga chembe nzo tugaguza ngaga gechikopo cyo mwaze gwa professor umutano bakunywa ngaga gwa amono bakunywera kuri wabo mwizi nubwago gutukunywera aho mutawoni kacayi then habaho 0.8 billion liters is kwa processed izo zba processed tuziya powder tuziya mwibindi hatuguzezo products so what the government yone korachi muri ginshonga government ichi tukujetenga hone kintu iki kugaro estamegere kugarubura bagataru tugagura shiringiro 10 kugarzoka gaba menji kandi kintu tegateye mutikirubo ngo gaba menji gabura agaga nyoni nkura nitanga gotigereza nkande bamata umuntu wegari nagagarumuka nyina shanga motoka yansigire ije kikanje manyisa ngo gakagara menji ninge choma cyakijwire habura wija gakira so gagaruka mwari bwataka kigaruka yo hati tikagabuzire completely the tight gakabuzire cyo cya forces za demand na supply tikadtaningire mategito so supply take away the problem never take away because not no remember honorable Frank nabandi ministry na nguna government yon rine togesa kuri sendise yo murembe what does that one mean kimanyisa ngo tiri sendise yo murembe ero kongera ha mate tongera ha supply kunkate chikwisha chikabichiza ubuneki ngo no borafuneka cye kuko butunzire kinye kuko president benagamba no borafuneka cye yari akavuga cyo kurebera hato gwa hati umuriso rukukamartigana natunga shiringi imitware na burizo ubwo no muri so rukukamartigana natunga imitware na burizo rutigana zikamwente zitahansi ya 10 una village witu
ente z'orukama ez'orukama not ez'okuritungire ez'orukama zitaransi ya 20 so cyo nkimanyisa ngo ezente 20 ente kuza kuzara 20 nobo inente zitaransi ya nkaga sente zitari ya nsankaga tuzikurisibwa muri isomwe nango no kuzirisa noza kushumya generator hangifa buri zo noza kushoza ekike munonga reta y'amashita yashiringi kakaga for example noza gataho boda ndije ragatwari rutigana tuguze ko ramutu kugashya cooperative so hati kimanyisa ngo notekwa no bunaka cyakora atunje tukabuza kushikamuka hati nikukamiza ngo muri isa oyinerita 20 kandi rutigane zoriyo no ugamba nazo zikamwa bagizireho ikitsigi of course mante 20 kuba zizire kubonye nenye na 20 ahacanya ningo muka no riyale no tar umuntu yorubi enye na 20 izitwagamba mwenu government ikozere ki yonkayo government ikorabera mu abaronzi bakatare kamate etiyambere munonga one ekatutungera akatare ikatungira para katare para diaries ko supplyinga amategatara hansi ya retazi 1.2 billion nini mborekari kiri cyahiguru echa 1.6 billion retazi zitukuguza I mean 2.5 so 1.2 bakatunga katare ka Coca-Cola ya Zambia nibenda matago gesana so 700 metric tons zamategesa no buri mwaka so agonga manga tukakorga mu retazi taransi ya 1.2 billion retazi so ato ihari ziriya ato shangangu nagara processed gogonka tugabasa kusustaininga Zambia market so ntwatsa zari agar processed maurangu 0.8 nsakutyamka kuno omuguturu kutunda yes agikopo nzakutyamka mu kutunda ikikopo tutyamu cyo mu rugari yaga agitukunywa so ato shanje ngo tukasustaininga katare konka tutakagira Algeria tutakagira habindi tukaka twasaininga contract ya Algeria nibenda 120 metric tons ejo ni retazi zitaransi 1.4 billion retazi hati tukashira really waza kuchibaro shangangu naka katare konka twanti kigendera statistics za DDA za production tukakabasize kandi twateye kutanduka mu Oktober oboshemereye kuba no ati kanko cyo kurebera bicaza kubaho at work but in practice ate cyaza kubaho neki twaza ati cishe obenashobisa abana barengere batanu adashomeso naza kugemeserezwa kuguza inimezi yo mu kigombe ninkwe cyo kure gitamu uguze nimi so twaraguze nimi cyamanyisa ngo yari yampuge beneka umwa yaza kwisa ahubwo atecite cyonse so kuye kwisa cyamanyisa ngo gari y'amata gitwabe tugaganise kutwara Algeria agitwasayiningire contract korgo mu African Continental Free Trade Area Agreement Uganda yakebwa contract yo kusupply ngarato milki mu Sudan Malawi na nahandi so cyamanyisa ngo tukuza kukabasa abo kuba mpuga ehuyisize kandi natamwe kuza kwiza yo mpuga kwera hone katagituza ko kona wogurize ni miyayo nyenshaka ni yoruguza so what ni chimanyisa so tukoreke government waheza audio ya honorable Frank abena tugisa kora cooperative zitwakozire tukazikora twine cooperative ya shire twinezo zona cooperative z'abarisa as collecting amate konke garkehereza conducive environment yori utkuguza amate this time around oshanga par diaries eine kura yayo umurisheri for example hati baguza nyesiga umurisa wakubena le tomato mu cooperative then iriya processor akeja kageha cooperative hati ari tichuma yagora mate abeye kwingana ne cooperative erigaguzoriyo muntu so chimanyisa ngo ogo processor naza kutwara matega cooperative gona okay hata chigatwara gona chimanyisa ngo cooperative yaza kugwa kutarare tikire twenigana
uporosesa naza kushita magira taba n'ababasa kambagure bibiri ombeyi yone y'ibintu nyenda Pawulo n'abaturikize no kutereba twikirizane ngutaro kintu ebbeyi yacho era determiningirwa umuguzi umuguzi kwija ninzo muduka ya Amoni agameze nyendo ganguze 10 kikabaho Amoni wirise amezi ganje ningaguza 5 nyoni nkabiri then tuje tendere ngo muri bishatu tukureta manu gawe ukorga heru ukataho muduka yanje iri kwetwa famu yanje ukangira utaza amateba really I feel very embarrassed nezo mucunda yija umbe ni pamate atamateba gashazire noho gashazire kaninyere kama I ask myself wija Pawulo wija negari yawe nebidomora kuna nahazi wangira utaza tomwamenye subjente amateba gashazire I ask myself Noah who amateni nyenda gakama nyenda biro mu process yo kugashya higasheme kuza then nonyango bagashazire what does a government sheme kora cyari yecho government sheme kutaho imbera yo kugira mukorga amategari jiro mu hakugwente kwika amate aharevege umurisa gaine ho bushoboruzi korga handi yegerevo kwika hari yeje process gaine ho bushoboruzi asheme kutandikira not you coming ukashikana kwenda ukataho muhako ukajya we feel very embarrassed echa muhera ari y'inyo shonga Pawulo yes amate inyenda ngo really government nago kwegacwa nka commodity kwegacwa nka commodities ezindi commodities ezindi ezi demand na supply zikuchwera mwa ebbeyi it would be very okay akwatini kwamizangwa gamate turinka more than 49 million Ugandans now. Namuta kuchomutika jangu buri omwanyi tuko page every day. Yes. Twasa agamatago nagabura no kubura hagati kama buri izo. Nagabura no shanga mono wa harwa mwiza tashikwa. Yes. Manu buda matete muganya milk consumption standards tumukuzimiti. Kuzumitinga na still na cases za malnutrition. Yes. Nyotinga inzere ngu state government andinga ngweturondera katara heru one nshashura abamba betaba field officers extension workers abashimye kutisitiye haga magezi rero atwakwegesa ngo wanyu arita yamate iwe Pawulo Teinente bakwegesa ngo wanyu arita yamate noza ku kucendeza no tinga Pawulo Teinente nani cyo so ishebere gumire nore umwe orete cyo kureberaho kandi usanga ryamazo bataho nkicu extension wako ngo yareto gwegisa kagira ngo wanya mate noza kucendeza ndwareze neza rere Pawulo nore mo kwizo wana iba wawe cyishe ukagura rero tayamate ucerga kujugurayo wati wabakataro red reta yamate twena twayirundo twenda itanu kuzitwara makagito so nchimanyisa ngo giyakama gakora ki already ga ugu numurimo gwa government tumurimo gondije umuntu tumurimo gwa numurimo gwitu politicians kugira ngo twataho obwegese buri mwaka ninga burizo ninga buriyari twakunga abantu bazabitehuriza biri bitacyo yabare muno ile chinkwenda kunaka kugambaho na mnonga aha mutahi wanje twatwagambe nguhina abantu abakwetera gora no chimangwa karongera kandi keguza wabone kintu kirungi cyo kandi kwereza katari aho bo kushanga muri sa wenka ninga sho muhingi wo wenka yo nayetera gora hati wakama mategawo wakamarta zitanu ndafite kamibiri za mizi ngo si kumi nabo barumu abo bakwete bagora emnunde minji no twantu zagura mate umungu town mbar abo ko numangu wagura ha mate gaboniri wagura hari urumati mwe hati natwara mate ko nkati natwara mizigonga so umwe bakujya ngo ngoriya ay namatege nagabuza shinye ku 22 ko ngushanga abantu tutiraho rayini abo ko matega zireki gaboniri wakabaya ngo haya wagura hamate ngoriya kandi mbwe ngo wawa special kwa bakora hoteli ubano mangu watwara mizi wakongeramo no kongera amaganda mizi hata abantu banywe
babyeta something kaga Kampala ibyagano ushanga umutunamye ibyagano take water than milk aha abuko nushanga just nushanga nakakwera konka so ahaba abarisa na nabahinjimwe abaturikiriza nabo kutureba abakwetera gora ati karetera na nyuko yo naza kugura cyahita nakwereze beyi kuko yayagambere so tuno mundu omuringo gumwe ogukudutamininga ebeyi twatugamba hari forces of demand and what and supply ogo no muringo gumwe abaguzi nibingana ki kana bagura nibingana ki ogo no gumwe then areki yagambe cyo kwagoringa kujya shango muri sawe kana kwetera ebeyi yatati nyowe akacuma kari kaguza shinye 12 ngende nakweza 10 aboja no mangwa akacumuka bakabonire umje titinguza akakwereze utwo nakakwereze leta 15 hato bwo mukwiza mukirizane ebeyi konkana gwa government etakwasa kutekaho kugira ngo ebeyi yamate for instance egiteka hari shiringi 5 ninge giteka shiringi 10 akwa twatwarebe ngo nubwo kutemba giza geshara kandi gakagagira ki getembesa tino kugira ki tino riga controllinga nizezo forces twatwagana ngo zonka nizegeramo professor umuntu bakujyanga umuntu reje agira ati irizo amato wa professor amate bagashazire ikisigana so government shimeye kutwereza answer bagashazire so Manuel what can we do Manuel iwo mukore kwawe minister yashabo bwenge abwenge minister yashabo kumwe konkamba ningamba bintu kabiri okay icyo kubanza aba bashumwe ba professors bumbagendera ahatabo byabo urugo kutugambira ufungura amati yes no kwetera goro kutugamba konka hatumbuna ko ubwitu butum kwetera goro tingure kwetera goro abo ko nujya mu mataga bagashazire ahabo burofa amatega mbaraga 18 kandi kari yamenzi twagaguzire amatega yangu tugo butomara twagaguzire kandi bine cyo gukora haro namataga fire kuma ndaga cyurire gamba ayo bataka kartutse mbagetembwa bagatera nenyuko bagatera gagarega bamashunu kandi ago bagatunda mbere kurunogira ngo amatene ni gangi buburufu abo ndiga ngagurwa konga yigana imagine gona ngagurwa umuhingu bwaru tigangi konga gete ngashuma gazashingi bino kandi iki professor yagamba ati no bumuntu abaka arita shinye 2022 konga mwana marungi nibagagura kandi tumbarisa nigarga yogara marungi go bwarwo muhako gwenti ubwo rugere garma rungi batugura shingi so ataho nyono rugera ntinga iwe free omchai telefrimbi abo yatwitse kuri yatwita yes referring your government ya kwatamati ya gashisha ira uriyo ya wenge abo bamwenu oyishira muri gindi ngo bari sabe ingi nango almost 12 toga bazere sinzofta mugiye bagota cost input toga ibara kumanya batamusinga especially reba aha especially reba numbazi yende niya hatu nitere niya bazi no basa kujibara konkale bo mu Africa kanga tukagiteye kunuge kamera tuma kujibara bene government yakwenda kuyamba yakwene ndakuyamba ngugwe gamba transformation by the way minister Ajimanya transformation, it will never be achieved. It will never be achieved. Twaba nchuwe gen shubra. Itukuma tujati zahigu ngebi ebiwana wazana yakobondanu afumagiza tamara hakuto abo ito yise ngota ba hikuto yes agara na hati nyweji rugamba no kugira ngo government ni jitu bari igitu twukumuri sogu natamuka kwingana kandi bakora research universities kan gukora research professor tukora na ngomba gikora nga research nanga concept ngajandika mukaje mukatuburiza cost of production mukajibara mukajeretera government manyanya n'abo shejaba obaza kama mategona gutya amatekusoro mu ibere nigaba RT yashigiste rero na baba mbaregulating ibintu byabo
bakamenya aho kutandikira ahubwo government is practicing the same economic system ngeze zeitu abamene free economy abandi bene command economy konga kwa kuje no free economy government tekutami koneka ekarekire kuroki ba kego haza kushumira kibukshiska nzezo price froze na ceilings na yori njabu government etkore ibintu bishatu kimwe etkarfetingire nyonga tikarfetinga nyonyire yanjye bamera mu bagambire yawe ne gamba cost input na resete stukta mu entiasa kamartage emu ni tana ziri miringo ebi emwe nushanju na tano endijo nushanju nabone nanashaka ko nushanju 98 ombro bimushana nombro binju na hadbazma oyar shingi bina turi mu deficit ya shingi nakina double the price na hati aho tuturwaza kurugaho umutwaje so Manuel hata yamatebuza kurwo muhako iwe kwagire ko barashanga cost hata n'abdu imunju ushinyisha rada kandi kindi yanye nawe wagamba urabona shango tini turere kubihabirwa abishemwe abarukunde bati abarisa na mwera bari ya TV mugambira abarisa na byingi professor tena shango aza kuchallenge ngwana ndagambiki sasa abarukunde ba forces of demand and supply ti kukora omuyiki tuzumu abo kuba forces of demand and supply oguyatugambira okusikora ima bari kutureba kandi ubona batashimye ko ugampite mu nyankore runyi kuturwa twina matemaki ombiro byumushana omukatare amategengo bengi kandi nimake bari gatunda bagatungura bagatashinye ku minarta abwaskaste abo kubura kwa mate bagatanga ku mina abari gatunda yes njo nwe naboreka bagatanga ku mina mbenu obo njimanyisa ngo okwena amateko abakwingi kandi kumuyana make hato kuna gatungura gatabe impangu ngo meeting demand wa meeting demand kandi nicyo kunuya abarisa ndwato atamuse ntinyinge umushanato atasame izimanya twakora kinkebyo netu twantona ngo akasente kebingero mbona munjura yagwiri amateka akanyire amazing mwagatunga amazing mwagatunga ibindi kunambere nje mara tiga natiraje marita maganabi hati na yo mukatare kuriya amateka abamenyi okaga shetero gatanga 12 obena yortemwa amibiri obera ine 12 atabasagura mate nawagura ohanguseka tayi mwamutaga bakaga kwihogadira gusiska no forces of demand and supply zikwizira ejo theory nteko bera applicable konge kingwigirira mutubirumu amadaba umushana Manuel usase lokutamu umushana ne umugo muguzi konka nawo munjura nawa akomuga kandi amyabunye nyagira amate mengi tarwenda gandekera aho gahunda cy'imho gato ajotoke mwana za kutwara amategawe konka naza kwashingi bitanu konka nagigasite kuya ajatatanye naza gasharaho baganyugo bengi gakambo no forces of demand and supply mbere ngo ngani kitangaza nyoma no kungura 13 bambe kungura 12 bakatona amateku ya 15 bakangura shinji bin gakakubanka 15 mbere ate forces of demand supply ezurukora farm shikambara zikabura kora nabwo sasa cyashobora ate nyoje kirugusasa umuntu ubuyishasha mbere ati government aho kugira ngo tukore ikintu kugira ngo yije ne free yayo eshare 1 2 etwikirize nyotinga nabonye n'ibintu byaratingufu kandi munyetegereze iki nyoni imfangu amategeko tugaze hamwe mu cooperative zetu na mu association zetu dero bari abagagura nabo bashakagura tom cyakura muzana government yo terekera kura muza konga taho system eri kukontrolinga buri muntu akajya aho yagarikira kandi uzo ngo kunze mcyari ngo buri muntu atempira twagira ngo uri offside na mpira guita baguyeyo government is to free icyo kimwe cyakabiri ikirani nyenda kubagambira
speech ya minister tuyabaye abere nagamba akintu ya value addition bana abantu beitu yaba n'ubusasi ekirwa go matu birikanga necyo akikwata makusho batagiye kukitekateka abena icyo gebe value addition y'abantu abari gukora amakamu kandi batunze sinziza iguru ego ninjiza nacyo konga kigwiye abari kundeba mukimanyi kigwiye tikirwasa ahabo kuba reba abana nabiyubushubuzi tuyinamesinga garwe nzoraga nigesho mbwingi haija aba rindi jone ha nevana na yejo mbwingi gazo mukatari atizire gazo mu competition izinaga mu arohaira okay there's many when ati okay naga ko kandi ibindi mbere manwe ninka marta zanjye maganabi nisigara kamarta ze bishatu nisigara kwa amategeko yogati yaga branding uko yaga branding nageta brand naga brand yanjye uko yaga heye irita maganabi zanjye amukatari nikora muki ushite ngortise tikushana zamatago nigarengeraye mbashibone nyekora rutazi maganabi niziyeje n'isitwara kampara kutunda no burayikoreze maganabi n'isitwara kampara kutunda uboshita yakibeshingizinge nicyo turi kugerera ngo nyonje no kugerera ngo minister mutugambirira abantu bazi mu association abeni yarundana amateri taze mtwari 10 efe mu mtwari tane gikore yogati ko kagine brand gine quality gine mbuteka bumu kora zo umukatare ojenero n'amateka yakivura farmers kora zo umukatare ojenero n'amateka mbende farmers ko kaga mumenyi ko kaga mjano n'amateka Paulo ritazi 50 Paulo yogurt ko farati kandi sikai cyagabiri yogurt hatwera kataza kora yogurt nyera kugamba yogurt yogurt nenyusha abantu bange to mango yogurt pa intemwe no nyowenga na rwagira dara no nyobabiri ko nga pa intemwe ya mateka ga fresh ko kugireta no teka cyayi abantu bana banywa umashaka matutona kutaraga yogurt abo kwando ko adiga value no wo mukatari no mutuje gatunda abo katine barugagura nibanga yabo kunyama amakamu so namucyo ati habara abantu bakibaziremo nyonyo kugira ati bashishemwe bitu ebimugwena ngo mutwore tubuza nambaye ndokora ngeze ndagano za Nigeria manakayi ninya tudabunye ndakutweti tumgatamo nabomba kusaka bamba tugaya abo somezi n'urumu tukuma kugamba ko ngatsa muna kucyo n'ijabo nibamenyera indwito hata bundu kugamba minister nampuru namanyo barahindure bugamba byanje gafite mu rujungurungi uwo barageye barahurire ko nkakaga bamugambire ikinkwenda akartwa document yes ko nkakaga bamugambire ikinkwenda no kukira twazi nyo ikintu cyabantu bako encourage nk'abantu value addition rero abantu bitiko kucykwata ubwo n'umuntu nagamba value addition bitu value addition yogamba makiri kumanyisa but value addition you cannot do it alone as an individual farmer Manuel twatagambire value addition niko kongera umutindo kandi twine problem ya perishability because twamanya ngo icyo muguzori yakustera kisika no kuba ngo amataga tukurana na gobero ushaka so the best way keeping amataga for 3 to 5 days waga try yoga Triendere ba perishability konga kuri twakoreka ngo 80% no manya yesugaro no manya siga ngo abo icyo mu discussion yiyo no mwane bicori bitakanya munonga hati kiro yo mwane yasendezinga agati ya shiringi kana na kenda abo kuba mwana gwanje nyowe waguteme bei hata ngare waguteme bei nanyi nicyo koro mwana gwanje bitarabiyawirona na store ahora nebicori nimbibika abo kuba no bora birunda kucome bei kunga nanyi nicyo mo kubika gestation period mbona nabo twantsora orwaro rw'amateturwe nambone bitoki owe bitoki asheme tweyungaho tukarra twene iyo point ene ndaga abo bitoki
na wowe iro bumushane bitoke ne byisa perishability bitoke nayo eriyaho nabo cyo kuri igitoke kibasa no gushika no mu programa so now Manuel I'm coming back to you for the professor now Manuel twatagambere professor minister atatuhabwire kujya ati kare no turanturamara konka twine solution no were tar server bullet konka de katuteho to adige value cyagida turu kuba obena daguza amategari y'amashunu ari operation gatashya shamushanju hati yugatu no kutoba nayo orunda katari konka ne marebero bena that's his point bwana munyetegereze buri cyo gacama munyetegereze abunyine n'abakunde narabakutura nyowe iki kimugamba icya minister icyari gamba tongere value tingujyanga konka value tujyongerere nkahi kandi tuta ninjye ungira value tegwongerwa fama wenko muka kandi akatujyongera agaprocessing amategeko gacoma kamu ahubwo atemujimugrebero w'amakamu nashango rukutunda no kubakiri wo twena kuturazo mu makamu besides or normal deficit twena twazo mu makamu amakamu ni gabure kimwe na wara kama shunga kutuna utakubona akindi kimwe cya kabiri ikintu nanyenda kushaba Paul okufo kwa mate mkwano ito cyumunya umujunga wanyine nawe perishability njorani nyina ngambe umunyangore rwanjye amatokora akakufa perishability bagambi imwe bagenzi bajya gushana ari muri nyangore no kusisikara komate kurunogira ngo kiri kutunza amatege yitwa hasi no kusisikara komate tubakuye magora kajya gafira ko bafitera bagete ko bagagusa nabo cy'amatege turugewe munsiya ngo tugatinda wawura kandi aho bana gufata tugeni nago kubika gufata tugeni no kubika gufata tugeni namwe nimbari mburando bagera nakinyera kukigambura ngambere mwanyugo abantu baje amate tugeni twatu yo magenzi twantu nyanga amezi n'ibindi hada amateka tumwaganye hata mwije mu dragatari bita baruko bayaga tubaganye ba omukawasibiye kwingana ki tigari yuna bana bari mbagashango mbubunga bahiba no gatura bona gamarayo otongana utama tumugani kasi baganye gari yu tigari yo moyo I'm telling you tigari now hati abantu nyamuyamba bona kwata ibintu moko mbaye muri gitwemerera ahabi turwenda ngo bikorwe tubini bitwagambira abantu abo batkorere ikintu ngi munongo kingundire minister ajati mtezo wengi na obwenge obuturu kwerezanye we no bintu kabishatu ecyo kubanza kandi tukagira urukiko biri kumwe mu gatanu ahari stock farm bari tubonye munonga bagenzi banjye mwe muri abo bitagwini kandi ba ministers bubakisha na Frank Tumabazi na Honorable Bright Ramira no DDA batwete twena stakeholders key players mbyabata abarisa n'aba processors twaza twagambe bizibitu twi bajya ngumena hati jumumbi bagambe hano aba processors twara amategeitu tutene ndagano bishimunu mbaye ebyemega ni tunamete nabo tutugira ndagano njya twara amategeko heze sande agayatira agashaka kutandikana na kibanza mazima wagakire yashingirwa kumwe kikumi noje kungera ukungambira utaza amategeko ngashaka kutandikana na kibanza hete nebikumi nyondi nari naroni nimbara sendesiya okanyutira kuri tershingi bitano ntutegera ndagano na bajya mutaro kutwara amate ndende ndagano ecyo cyuma bagera ngo ba processors okwakira individual murisa ejurite collection tekiro ne abarisa rero aba processors bakire amategurwa kuraza ekitaka cooperatives ekitaka bero nati na hati nyoni nyene mu government ibintu byatera umukora ahasa handi eturekito nabo twesotingi professor okay webara mnonga ninda kuanza kusima omugambo warugaho oshimwe Emmanuel ecyo cyarete kikuba kweta cooperatives kurujangu haro cooperatives nicyo kimase ngo umuhingi aine bargaining power ya man na yegambira na noria for instance yaber power diary emotoka biho bikika aha murisa nicyo kimase ngo umuhingi nakwa najya ati ni nyendezi kana bajya mutwerezeze
konka tunekizibu cye kitwagano cya perishability so omugasho gwa government ingasho mu gwa government one hariho businge omulisa nabasa kurisa hati no mukwasira mukono ekya kabiri hariho nguto imhande ruho nahasa kubaho minizi amatega gende so ate nico twazagamba ngo yo government ni referee nanda kweta hecho kureba cyo bitoke no kimango bitoke bina katare even no muntu wa hansi emotoka nibigenda byiraki emotoka zikayo okwisingiro omuntu ajya teshisha ncyana emitware ebiri kandi hari imotoka itano ziryaho hatoshanga umuntu fa umuhingi najya ati niyendeze kandi bajya ki bazimuhereza konka kurujya ntwa twineze cooperatives zestwagamba tukagira farmer forums omunakejo omunadizi nabo tumwe tsime government amuninda tweje kusima es government ko tutsime akuba eresire naure nagamba haza banks teka hari government kugira ngo bursab county yone gire sako icyo mukimanyi buri parish yone geki sako abahingi beguzeyo ebyo byo na government gideki za PDM ziriyo mu DFC baze kweguza nkai omusako na neza PDM inangame nazo zakira abantu bazi ko wasire konka itoka abantu cyane geze ku supportinga omwameki agamba ahita kweta government kutere frembe na hamwe okuhamya cooperatives kama tunoho diary cooperative societies abahingi bakatanka kwegita hamwe bakatanka kuguza twiyamo bakayungiriza ba middlemen bo bakongera umuhendo gwaki kandi uriyo muntu wa hansi akajya akaferwa abamwe mu kibanyo abamataka umuntu nabona guza plot ya 120 akiguza 120 bajaki azige yubona 20 ati nje kuretera umuntu wa hansi middleman okay but maybe nani zo amon kache ine mwaba economics twenda mutugambire nayo science iri muri yeke aha gate ya nyesiga artabagigora shiringi bena nibe kwatsa ngo amatega bayirime mu katarenjore zugwire konkarta ha murimbara yaguma kubibirana forces of man na surprise koma gate yanjye zikirengaho siyore hinduka ahaho kutuza ha middleman economics zigira cost of transport the cost of transport neza kagiya hari Emmanuel nkagiya shiringi bena hinahinta kwebasiza nagiyo na piki niza gatwara teka ya ngaterusheri ngateka ungaguza shiringi 8 nagaguza shere izo nije izagire ki agiheho agarete mbara aha kwa nyesiga agaguza shiringi 12 maga ka 12 hati atahari nyesiga kwa nyesiga hize giho Paul agatware koranorye na wayine kakura keyi ayongere ebbeyi abo kwa transport manager akone twana amashanyarazi na nibyo bindi byo ne twatekamo kandi kinagwa kibodiye nibaguma kuri ati okutuma mwenjure gwire nanye kakunkuza ha muntu ori gujamati nyantwite njura kegwire imwagwa kimutakusharaho hati nkigamba ntyo azaha kwa nyesiga ajya tibishe abantu kabatakitwara mate akwebeye kwe kutemba na demand geraki icyendera nambe ningura ritazi 5 ntaka kutwara ritazi 2 so enjure kigwana imbani mawo mutyo gwanje ebene twa kugira ki kushuma so nkiza naza kwa nyesigaje ntibishe bayika mutakusharaho areba mbe tinkona amatega mukanyira gachi mukanyira nyoni yenda kutwa ninda ngo ashara untwara amate mingi okay ati kiretera ngo na nyesigaje yagambe yo kumuhereza ndeka kwize ati oretera nanogwagambe yo kumuhereza tubantu mwe mategaje tiga kugenda akwebe yaguma higuru okay now but however nekinjura mu nyoni nacyo nkinshobera how kwenjura negwa today enjura by the nkimanyisa ngo bunyatsi bwakanye ngwente zagira amizigara kumara za cyende zarigendo ente zibenzi nyohare uzo za cyende zarigendo so zagabwa science yamata konka enjura negwa hati reni nyencha kare n'ubunyatsi butakamezere cyo burebera hatu kwa enjure kagwa barashiwe ente zarokasta kuriya zikagaba kwamwenda mu mato amwe gukwamwe konka bakabagashaje so what is your take or gave you what is Ugandans twinobwire obwingi
bokuteekateeka jombo ekyo omuzungu yakweta thinking normally in an abnormal situations. kuteekateeka nka buriijo kandi embeera etari yawe kandi embeera ehindukire. Either way you think normally in an abnormal situations. One, okusiima gavumenti profesa wenda kustretchinga ngu ngipisiime ningisiima neyebare kuiyo cooperatives izabire ziro zikuyamba omuntu wa Uganda kufuna akasente koze zishani mari yabahanikire emitima omwaka guriyo gukuwa abana bariyo bakuza kukora ebizame byokumalira kirasi kuza omu ndiijo zero balance neteekwa kutamba. So ejenjura neije nkarwekwaso era besides waza kureba ejo system and twaza kugidiscussingira omu njura hino obutukuza kunyiga and obutukunyiga nawe wakubasa kujata nanyamatete nkigaba nyisigaye yakwereka ngu n'amata gutwine omu Eihanga twaza ganywisa miliyoni 88 harono taragira ki tarabona. So meaning ngu if government ekataho systems z'abantu kuba biine sente zaabo n'amateka kabiri tukuge consumingira tugakozesa n'omuhingi ashemererwa tutagire kuza n'omu za processing satuwe processor ninge gendagane yaruga Libya ninge yaruga Liberia kwiza kunyiga kyishe iyo yabandagano ki ekozirwoha eizireta hata cyo kigaruzo mu question ya Uganda neyo kungato wagitandikeze netwaro kundo kwezi tukudiscuss natakwenda kujidwellinga munonga. So who are these mafias abakutukoreza endagano kandi abwenzi bakutina abo ba middlemen abakugira ngo Uganda twina mati muje tugabaye abanya Uganda one time tukatwine bakabareta UNICEF baretaho ekitongole cyaba Egypt. So kuba ekireyo baza kushaba emirimo bakakwenda abantu nka 20 abanyarwanda kako ngo mutwaro nakashanje rero batera bishani kwa okwepicha kwabo kwepicha shemera abanyarwanda ko batine emirimo bakomanda wenda abantu 20 no wabirerho omubaka kwenda made bakuma mitwaro banshanje tenana yagetiri muri hati mbamwe atembesa mununga made na ry'imitwaro 58 etabanyarwanda tutwinyine twiniriti. Because I imagine okunda yimuka ngakwata kagari ninga pichingazo wa nyesiga ngomete bagashazire ugashazire no hachi obuga bagashara embaze shazire obu bagashara omulisa washazire obu bagashara nanko bunyasi bwe bushazire ka bumfamu obu bagashara gwamizi agariyo. So if government ngoku professor atigamba hari yenkuto vale damu ziriyo emibazi time fere na yervo because ati ntwikirizana ngusetse tikninga na amine ranka spone ya bire yozenti 10 hati ne yozankisha tuningina hone sinebyo twabigamba government ntoto twaje ngo twagamba munonga ababa fere kandi bama arakanta akatira ku irritating mind yanje naza police bikoni ndandika no kutongana ngubi yawe yo fraudsters hati fraudsters kumwayo mwayika police yunungamira mu civilian college hati mbe yawe yatakumana mu kumango baro abwendi mutako bakwata. I mean the issues should be who are these fraudsters abo ba middlemen owatukorerenda gano yukuja ngunywa nikunda ize ngira manu go kusinga mukama wa mate mukama wa tata gamba because taine capacity kandi ari wo kumpomuno because as a technician ninazo watishe kushaba mu murimo gw'amashanyarazi nteko kwikirizana either materials ngo ngwezi nazo kutinga labor nteko kujachi kureba nompazi ingaye nyine zingaye twikirizana ukanyangu nakusera twikirizina n'umurimo nende ningureka because ati no waza umuntu nganeza aragira iki istara yambe. So I imagine ko muntu yarga Liberia akiza kugura amato mu Uganda at a given price atumarinda 15 munywe nasara
enda kikabiri ngunasara ukabara nayo wayeterera nduru ruriya Eihanga ndebageri yawe n'uburyo mwihanga. In fact n'abantu kugira busuku because I don't see myself nkuza polling station bakantera kiboko munyica kari ajetinkaje. So yes, what can we do? Ugandans, maybe way forward. What can we do as a way forward? Ugandans must rally up together, cooperatives to zigaruzo. On our own takusaba na government, and which is the main threat yabanyesiga, because chishe tibakwenda kuramu kwegita mukube kintu mugambanira karumu and bateko kubarwanisa bulinjero obano endo batakujaki. But Ugandans must come out and say no, enough is enough. Twino kwegita tukapushinga ekitukwenda abatakwenda kwegita basigare bo baba mbusinje ekitukwetaga na kujema uriyeta kwenda wakumanya ngu ainete yeyemwe na funalita zibiri yunomrekana okukira muikawo ari yayireta tokangambira. So okwegita is the only way out. Mwamara kwegita because kuma kubire mwine nazikura zanyu mukazi ngoma titwagiteza kuzada yaredi zo tugina akura yitu. Okay. Mulendo abanyesiga ababitu baburija ba daily consumption because niwe ko kirura amategu mwine mwene mu consuming ande kirungi no bareba ko kwasa perishability. Not I mean people can preserve it. Kandi bo warangu bazagata. Okay. Now nyesiga nzakubuza kibuzo nkorondo buri wo kukigarukamo umuringo mu gufugura kwerekayo. Now na government ntugiturofte gita bwitu ombe tukuvuna na government ntugitura cooperatives tindi kumanyo bito twayegeta government neje tushenya bebe na identify ngire no kujya nyisigaho kwano bamangu ya cyaro niyo kawa matemengi no kamartazi bina bagira ngo hatiyo ntsa kwebe yawe. Yes ngwiwe ihunama yobya cooperative birije mu rwara rije mu yutsa kugura nana constant wo mushano bo mu propaganda yitu hati bagenda nyesiga noza kugira amano mu cooperative noza kugira amano mu association bamutahara bajwa mu ebbeyi nyesiga hunama bamuhana advance ngo no kuzebya kuza ibyo kwenda kora itu twinakazinte kokwa banda bintu magana abije tugakwereza ukore byawe now ukwegita kwanyikana mu kutara government kwa kari mu ino muru ukwegita mwa batano mu bamu ebbeyi yargamo owa nambone ya to appreciate kishe abo kwa consistent nabaya avoiding temptations nyingi kuguma consistent abe yamate approach zezi yatungire hunama mushoto ija tuganire no burwanise pike mu bingi mu consistent no rwana be yamate public iri kumare myaka mwaka gundi konga haba takwija kubanga mano iraba kwija ko abakwija kweta hunama iyo bya utwaza kubsoti akona. So imo government numwe we bakore cyacho kwegita wiro wingi but also way forward. Yeah, way forward. Wiro wingi umuro kuro mwana iyo kubuga umureteri w'umuzira abwenje no mwiciriza kuri waneba watayembera umwana wa kariro muwire tari waneba. What does that one mean? Watwegesa kwegita mu cooperative wagaruka wiciriza an individual Paulo kwija kuzumuka taraka cooperative rumu kandi naza kuguza kugura mate ga cooperative ahabeyi cooperative irigagurizaho uriya processor because we cooperative neza kutubara manager neza kumushashurezi amashanyarazi naga nza kushaho bwatano burita konka uriya nandangwazi impereze zona zazarakaga so umkureba kwawe nkaza yonta nkagumanto mu cooperative kandi hariho jo alternative erikungurutse manya tusharaho ruwatano w'amashanyarazi bajya 10 cyumweyereze kurga ahafamu kwikadaya nibenda kuziga ibibona process ejo baginyaho bagaruka bagangura rakaga kwingana noru cooperative irigaguzaho so nkaguma yonda no wiro wingi ntwe kwa really think blaming the government yet konka bagira ngo waza ku blaming wind vane you also blame the wind umuriyeji kwijoni itwe turi umuyaga wind vane nabebembezi bitu so taka blamingire nitwe to blaming itwe twe blaming abakuvuga ejo wind vane umuriki one itwe twashitama tukajya ngo hati twiciriza n'amazuma twaza kore iki cooperative yataho incentives yataho factors zo kutunyura cooperative zabeiro zahama
zagaruka zakorambura remwe rero gita cooperative zo zona za Kiruhura yabaho yaba strong yagaruka yikirizana n'abanyari nango ikikwita cooperative zenyingi kugira ngo neke cyongo ikikuzita neke kishe naje muri aratigana nyisiga naje muri 10 kishe n'amazima nasa kubatine cyarakumanyo I'm giving an example cyarakumanyo mu cooperative structures nengendero yakatare nebyo atine cyakumanya kunkanza kwikiza nga cooperative abintu yabakiya pasuri ahubwo ni wari kutereza aratigana nyisiga waratitana uri kugezaho kugira nango iki yamanya tuza kumuta aside abo kuba wartina tine kitenzo wona yagenda tine cyakutsha kunkana batshazare ubwo mutwe gwe na naziyate zindi fuwe forward ne so tikikira uzumbu inamatefu shirabu inobwenye of course abo patrimu ekindi ndakwenera nacyo mwana Paulo n'abaturikiza buri umwana garike aha mu rumo gwe akore cyashimye gukora icyo kubanza umukatari kamate tinemo abantu barengire bashaka one ni farmer processor undijo noguri ugogo with government ekashitama kumanya ngo dairy farming is a priority to the government ekashitama yatahona authority DDA yataho DDA umurumo gwayo nuguha shimikwane tsinstaizinga producing amategara kirini to making standards shimikwane controlling umuriyeje process yona kurgaha amatogara giro mu hakugwente kwikayigaza kwishira muguzi uriyo muguzo wa the consumer so shimikwane ne controlling ebyo byona konka teka chikozere nayo DDA nicho rukurraho professor na yagera ngo nicho twetire goro awonje takwetera goro kunanika mama teganje ngagihereza Paulo mucunda Paulo naona ndagobaho 10 ubwo Paulo nagatwara hadayari ya Amoni naona ndagaguza professor ngenda kushika wacishe mbara iyo process yona kwekorgaho ukamanya ngo atigarga wanyisiga gaza cooperative gakuzowacisha tuyamwa abantu bona bagatabasha tuba tutsigaza amatego mutima ekindi fichezane real government eshemeye kutiyamba ikaneitwe farmers tukagira economic projections ni manisaki ukamanya ngo mutanda ninza kuba nyene amaterti 5 ninza kuba ninza kuzara 10 amunjura ninza kuba nyene rti 15 ninza kuba ninza kuzara 5 boreta ijeme kutiyamba icyo kintu real akabaho kutebeka ni cyamwera munongo cooperatives ni insisting aho nangu na honorable Frank cooperatives vari addition yabe nagamba be nagiretera mu cooperatives still one twapine cooperative yitu tukamanya ngo iri strong ibitwena nebuhereza icyo tshimye kukiremera aho tukajya mu tuna tutamato cooperative net yamba kine yambe bintu bisha one it becomes a market of the milk akatari kabarisa icya kabiri ne yamba barisa ahabo kuba icyakwe kiri advance cyo gushimirwa nonyorira advance nke mbazi nko bunga bwitu bwa famu nkebe byona nko mwonyo ebine so yabikwereza so notego kutegereza school fees kurgommat ekindi negarke yamba government to get the records is kutiyamba nka DDA net yamba records bira tamategana gatora okuno gagumere nibara na government no kwaniza kunonda katare tine kwe karona icyamuhera munonga real government yo nkigeremesa ki kukora price ceiling na price floor kandi ke basize gukora wage minimum wage akanga kutsaini nima ekiri kwecho kurebera unojya muna cyamba kireta taragisayiningira yes yaya basize kubura kugisaininga naho nahaborozere yomwe bembezomwe bakagereta birejo na wakanga kugisaininga mwe bare munonga. Okay, ningira ngo we are going to just provide way forward and one word from each of you. Kabutosho courage show uthendane buzo buri person munonga. Umwe bitari na twatezera na. So nimba person amwe so but Manuel mwene Paulo nani kushabone ngeshaza hoyo. Nanyi no nanyize kugamba bagenzi banje bari sawa turi n'abakutureba bafite mu kamera. Rero na way forward. Ibyo kubanza nyenda kubagamba aha bwenge amategeko bari mu gasharati
baturikize nyoni imbeta nimbagambira tini kindi kiro hati noreba haro factory bakombeka Capital Road nenda artazi miliyoni burizo amati kandi etaro hata mati gebegeze tuyashini 12 bamanya ngo umuntu wakwizera ari yejo nanga yatamu nateka ko raising akabeyi kazenga mu 15 ahubwo nabana nakutubihari yabo kandi nabato bapasa kwemerera bateyine mati nibafu bamanya ngo baje kutumika batumu 10 amatenge gendera kibonga barimo mwe nati bagashaziri bagataha umushije atakize bayine mu bintu bibiri icyo kubanza kwara aharaze kwizera kutumjike beyi babe bagize reserve ari kumara baguzera amadega ari kumara ga reserve bose batwanga misika mukaga ngo mwaka ikintu kimwe ecyaga bari no bamukuriyetingira space haratahira mukatayi kwa kutsanga shiringi bina yayongero yakari bitanu itono butore yirikanye tukashanga babaga amati ko ngarabona naga kurasinte mbaba sabgar kabayije bakompi nawe atakiga mwetsa nabaza nagatunga nawe natunga reserve yari kumara bombi ko kaza kutunga reserve ziri kumara nogega no twatari batinyonga mwera abarisa abarukundeba mwimike hati ogwo mishije tutunga amateta tamtera beyi ogwo Capital Road nyonjo ngwetera njyo gutera so cyuruhura tukaba miliyoni zishatu zamati every day yes ogwo nandaho miliyoni eje na miliyoni konka nubakimanya ngukuba kugatari shingi bino we nubareze yagatari rukaga twayora twabona bazo batu Burundi baziraga amatema cyamega agobere bamanyene bakamaba na ugenzi babo ukamenye ngaza kuri hato yana urabazana ya accumulating nangaye na history reserve kumara yabo mwana basugenda hameza atanu na mukaga hatwo kweza kumbuza abuka nkatera mu igambi kuba kweza kumanya ngo wakaha nangaye yo kumarati hato muri isa mama yo muri atakwasa koshe sande atakugemura baje twakutashije hato beje bajya ngo bamati bagashaze bamati bagashaze no girota hati no reba isa ngo twajya tumire gituma abantu abamati kwaga bimo gati mwera ati tukinaho gata narabi natucyine tugatari binari bari ngo muri gitworendaga bambe twere kigombe kimwe abarisa mwera muture kimwe district nje ntwere bigombe bitu ogwo mushinye baze kuwetu Rome ashanje ndagano yite nenda ritazi bambene ndashingiye 12 aharaze hono kwangwa yazi twi abana bano je kutaka icyo nikibona cyeza kandi ngo bagize icyo ecyagabiri nyenda igamba nija processors kumanya ngo ndinde bashije imwe barisa batakakimuye nimo ndugambira ati numanya ngo abantu ababizire baranyibeba some cooperative zina amate hayine cooperative bari kujya ngo tukatwe miliyoni gana utasitama magoba usashuraho kwendera hona nabashuze nabone uko kugera mbijogera bari cooperative mpokoza miliyoni kigera na miliyoni 50 twena magoba tukuna mtikano usashuraho kwendera urukwezi rwasa kubonza shoro miyemwe oherereza kongito magoba gaita kutukuna ntwena ntwara n'endagano munoza kutugemurira amate kumara imyaka 5 igihe n'endagano yanjye nibi hati cooperative zo baje we katwagatuye no boro katwandora koreki katwagiye miliyoni gana heine abagenzire processors abakomvisi nyabarisa ngo babombekere amakamero babombekere amezi babakore na irrigation babakomera padox hone mugera wenge beja gukora hati mbabazi cyezo so hata aho mugera ngo betegereze abarampure mu kigambira abandi nyonyera kweza n'ibintu birebi one government tkoriki government narajishabire umunyabara mu tamano mu cooperatives association z'abarisi mustema mani zibone zagira amana gukwera muri kandi amana gaye no kugira ngo abo kwenda kurinda obuyonjo bw'amati icyo njuma amatego nagawe mu association z'abarisi ecya kabiri abo kwenda kujya katari karungi tukarira kurwana nabo kazi amatego gara muri zubwe irakaruma so ba strengthening cooperative icya kabiri ba professionalizing the farming
ba professionalizing farming naro brisa kugure bukuguke hari bukorwe abukugu kutubu professionalizing farming no ba economists bakujana wakazo mu farming kutubu tsabara no bakuja calculate nyo nanka cost input tukamenya kitu kutamu nikitugora tukabo eshaheza job zijonzi nkwata but maybe amoni nyawu discussion eji yobutare yaba sorted tuko okay so what do you do umbesere byabiye dembe no ukora mirimo ki yabutosha I'm a professional technician with an ordinary diploma from Uganda Polytechnic Chambogo. Actually I last penned my exams from July 2001. So ekintu kikwatire n'amashanyarazi n'ebya solar ndio kuizimia on your own risk. Okay, so mwene amone no mukugombya amashanyarazi do politics. Okay, no mukugombya amashanyarazi so abayinesho ngazanyu z'amashanyarazi mwame amona riyaha. I love that last question, that last whatever the last interaction ya leta man Okubiri. Okay. Yes. So Professor, have you ever been on TV? Yes. Hey. Yeah. Okay, things are kubuza nkai but maybe not here tuko. Yeah. So in your first time ya waskai. Yes. So wahurota wa tribot. Echo kubanza nyinda kusima nitekanswa program akwasa kunteka-tekaho kandi kimfuteka-teka ngune ahabo buherezo buntu ni impereza akubanko ko nabagambera Bertram Namanya, an economist, a lecturer of economics, which I've been lecturing for the past 8 years. Right? Yes, for the past 8 years I've been lecturing economics. Kandi ndio ninjishoma no kunja kujikugukamu ndio nikora PhD ya economics ku University of Nairobi in Kenya. So sure nashimye kubaha kana nabwo konjaganira ahanshongeze kutwataho itunka abanya-Uganda na mnonga abahingi tomaze kumanya ngo Uganda depends on agriculture. Yeah. So Sky TV njyangu next time yana ku discussinga economics bintu yone biru mu economy Professor Ngwaria. So Manuel, always you say no igezo mbururu. We agreed to put those phones in silence, but maybe it's okay. So Manuel was saying to kureba no igezo politics. As a next year into the introductory phase, abantu bazatanka kuteza posters. Turekiriga kuri poster yawe anyway, next direction cyawe no joti nati yamkana manifesto yanje. Yes, we need take a tekocho no political space. Itegeko nati kunja ndio politics. Exactly. So politics and economics, man and politics are inseparable. This case ni so kweti. Bani pura abantu bagera otazo politics guys politics ni tabika nsaba tugira ndio murokore ni umukuru wa Kristo umbrisa kwitu ko garora bajya gutazo mu politics juru dutu mbana manye mu politics hatijo wa covid politics skemereza cyangwa kanza twasikinga ngwabo fubazi ko abantu batanu twagendera cyaragiro cya politics abo government and politics mbirati rero ko kushyura nako nojya ngo abarokora mutazo politics abaganza mutazo politics kandi nzo kubategeka tuturo politics kwiyo nk'abantu bategateka ngo ebyo biganire bi ebyo kujumbirana byo kwata politics no politics ne biganire birungi naki so obo kwatu ko kwaje kashi government politics to kora ne for transformation of agriculture economic transformation ka political ideology ati no twaro rimba suggesting ya of professionalizing farming ngwaraje kutunga transformation mbeshat ndinga niyo politics na ndi economics so what about karo kwetimba now ni basa kwetimba ngati kirgonzubira kwebembera na kushabakaru yes abajoza kushobora abantu things are kwetimba aho ngetimba na haniga manifesto yanjye nagitanye hati ekita abantu cyona
Paul nyiravuga mene no itibane or politician ikibita abantu bona mnonge n'undi yone no kutegatega yoje kwesimba oyamun unyoje kwesimba njera ningambe kina ekinde rumu opposition no kutegatega ngoje kwesimba ari na rundi iki exactly no hati nyondi ni Rwanda akatareka matiga barisi kana wese nwangiza namati kunga kutunga akatareka matiga barisi insigana twara amata yashingira 10 tutazema ganabi nindwara arutazi bya munje 10 arutazi 50 mbendi birabo ngishe kandi kuza kwetsimba politics kwikanga iwe nyesiga kwano ureba uninye nukurwanira kwano no botega ugagurwe kwano no rugarwana no manueli we don't you come up with manueli abonye manueli atakuba interest I love so what one nyembesa are you going to politics wa utanyembesa so okay philosophy is good so nyesiga rubu kuriya ukagira ikinega how do you manage anger jakanyiga nango tinda yansoroka how I manage anger ikintu gano kibaso for example wankore ikintu cyo Paul kati maybe ukanjuma maybe and you insult me how I manage it ni mutekateka byokoze imabazi so wiro wingi nyoni nchigera piling I need inspiring I think uchigera once ni inspiring muri cyo kwita utati yora kwa kujya mu bikam yes yaba kubika mutuma kokana kumano kundangu korangere section gati nchijaji nje wa Steven gabinga byondi kandi wa Steven rundi binga so nagwenga kashanga ngo ibi byaba binji then there we think otherwise then when take nkareba ngo ibirungi byaba binji and also we think otherwise yeah okay so ikintu kimanage gisa ukora accountability y'umuntu we na not just anything anyanda kurabya ho iki nyenda kwendeza abanyarwanda bona abakutereba izo barundi yo kwemurikira independence really ni 9 October okay bona nyenda ngo twete gice kandi tubimuze mu twete gice no bari munonga agarza full breast nani shabangu twicere mutuchereze ba panelist bagenzi banje sime management ya Sky na staff yayo indeed na Radio 5 kumamurira kaya bantu irabari abantu as usual well ebiro 2015 ntuza kashagama 2015 byo kwa 10 ntutera ndakashagama imwe n'abanyakiyunga abanyabwera sembabure igomba neito kunu yankore yo na bukanga mpaka ntuzafutera ndakabura hariya Camp Martin Hotel kashagama ntujana Angels of Christ choir ntujana Martin Katungisa ntujana bevuge n'abagambi bente ntujana na shows bwera choir ntujana kiyunga Happy Singers ntujana all that group ntujana kwa trio njya hosting ejo show myself and of course ntuja kuhereza kimukwetinga cyona entertainment tuja nikibine kubanza Kampala tusakuno mbara zifimo tumukwenda bintu ibyo tubumwe una ikiruzo mukazi we kuza Kampala ninga umwana but twaretere bintu ibyo hehi you also enjoy your kwaza mugira tests mugira preferences mugira choices z'amagenyi ganyu mwe bari munongo kureba Sky TV rakari abantu Sky TV turagainise kubera ho live and clear amam kurisi bakashaba ikirize kubaba mwa baratwembere ntuza bwera nzakabura sore nabo icyo buri kimwe kigenda according to plan our audience ya Sky TV na Radio 5 mabyo job yari nyuma kamera job kato and always the kintu ikinana kikwasaganya gimwe bari munonga kwa ine bitagambo ntsabugambo next time kingo basabagamba Romi's Wine is sponsoring each show buri kimwe kija kwa prepared ukita umuhanda gushyikire ahabo kwenda kugihereza ejo mileage nabo na support batire murare no businge tureba no rwakasha good night ebiti bitekateko bya TVG kureka